Ngi pediang sngobai pi sachi sen shaga MCS Gospel Preaching Channel. Pat ke khubor ke bang wan ram ta ke sngi ke de shapang lano uji sukres un sanshar. Ke jing sanshar uji sukres ya ke perthai kan long hadin balakut kisah posan sngi balatip kum kishihjar laispa lai posan sngi. Laban Syam Daniel khat ar. Kajing sisyapat kalong baka himau Jesu Kris kala sensyar mentaru hapok mensem hakita kibamat kibala pediang ya ulang ba mensem bakoi nengkong yones saw khatsan kajing sensyar umrat klau kanlong tang lai snem shiteng ne shihjar arspa nripau sngi katkum Daniel kendai arpunyo Kilai pausni kilong kepor jong kisijar arspa kendai pausni. Kadai kepor jong kijingjia bat kipor jing bitar jong blai. Ya kiboman bat ya usoitan. Kumta hadin kisauposan snipat. Kepor kejing pengkrek nagabanta ba ujisu un sensyar. Tekumta kejing sensyar Jesu Kris ya kena keperthai kan dia long hadin kejing sensyar umrat klau. Bat hadin kita kilai peu sngi bat sausan sngi ya ki balatip haka Bible kum kisihjar arspa kendai peu sngi bat kisihjar laispa laipusan sngi. Daniel khatar khatwei heduk khatar. Kumta kisau posan sngi habak henlang sijar arspa kendai po long sijar laispa laipusan sngi. Kumta hadin kisijar laispa laipusan sngi kanwan ke sijar senam. Ke Bible ke ong kumne bat u angel ubah nyau upen sawa bat kilalong kikten bejam beneng kibaong kata kehima kejong kepurthai kalajia long kejong utrai jongi bat ukris jong u te un sensyar ken syakibom jukut ngilak ban syam jing pun pau khatwei khatsan dei hang ne ba on pendap ya kejing thu lepa da u Daniel ke baong bala ai hu kejing sensyar bat ke buram bat ke hima bagi kenja benriu baro ki jait benriu bat ki kten kin syakriu kajing sensyar jongu kalong kajing sensyar bom jukut kaban du no bat ke hima jongu kaban penjot no yaka ila ban syam Daniel nyu khatsa hangne ngi dei ban sngoto bagi jing sensyar beriu ru shen kin du no dan demokrasi dan jing sensyar jubor syu ya kana ka perthai bat katakan dia tang syusdang ka shitio bakhado bala ong hau Daniel kendai arpnyo kandai ke por ba umrat klau un sensyar na Jerusalem ya kana ka perthai barok kawai kaperthai kan long hapok ka jing sensyar jong u bat un bu ia ka ain baki beriu kin pediang ya uta un nambar merat klau jong u uta un nambar udai 666 lam syam jing pen pau khat lai khat pra bat kapor bu umrat klau un yo sensyar kalong tang laisnem siteng ne shijar arspa nrup hausni plus ya katai ke live house ni ke balong ke extra time ujisu uwan un omwan ban ba pop shu lane ban sa nar phna biang hanrei un wan ban bishar bat ban sensyar shejar snem hang ne perthai na Jerusalem dei ya kane ba u Daniel uong la ai hu kejing sensyar bat ke buram bat ke hima kalong kejing sensyar bom jukut bat antu no ke hima
kaban amjot no. Ujisu ulang uta ubriu ubakerteng utenat. Bat umilung nala kejaka. Bat untaya ke tempel utrai. Bat un sensar halor kekhet. Bat kejing perkhat kedon halor kekhet. Bat kejing perkhat kejing suk kan long hapedeng jongki. Ni kata ngilak bensyam sekarian riu khatlai. Tekumta shwabu ujisu un sensar un teipat ye ke tempel bathamai. Amshu dekat tempel kebalai Jerusalem. Dei hagapor bu ujisu un sensar 1000 hang na porthai. Utrai un penskem ye ulum sayon tempel mau. Henry haki sengi ke bakhadu kan long baya ulum ke ying utrai an penskem halor ke khli kilum. Bat an pen kentiu yaka hakli kilumrit. Bat kipat ba kin ya tuj no hau. Mika saw kutkot kunengkong. Hagapor bu jisu un sensar ka perthai kandap de kejing tip yu utrai blai. Hagata kapor ya usaitan an sat bandi 1000 un yo banlet syukor ya ka perthai. Ka perthai kandap de ka hok namar amdan kiksuj amdan saitan syu. Kinam pen mensau lam ne penjot ha ulum bekentang jonga baro. Namar ka perthai kandap de kejing tip ya utrai. Kumba ki kitaplin ya keduriau. Isaya khatwe kendai. Ukna ubadang shispa senam. Ubatip ban lek pop unlong balatim. Nak pensyam isayan riposan khot ba arpo. Hakata ka 1000 kejing sensar Kris. An penlong ye ki beneng bathamai. Bat ki kita ki ba mensywa. An kenmau. Lamne kin wan ha kejing mut. Isayan riposan khatnyo. Hagapor jing sensar Jesu Kris. Ki Israel barok kin ithu yu bo ulong Mesaya ne usim jongki. Nabah ha ulom bakhut jonga. Ha ulom kejing jrong Israel barok ken. Kinye syakri nga hagari. Hang tangan pediang iki. Bat hang tangan pan ye kejing aingu jongpi. Bat ye kisok nengkong ne kejing aingu jongpi. Lembat ki ki bakhut jongpi. Ezekiel arpo saupo. Hagapor bu jisu un sensar 1000 kiba im bat kibalayap kina don rengkat. Te kita ki bom im ne mi pat hapok kejing sensar Kris kin sami pat hadin ke 1000. Bat ngalio ki khet bat don ki basyong halor jongki. Bala ai kejing bishar haki. Bat ngalio gemen sim jong kita ki balak krai khle naga banta kejing phlayo jisu. Bat naga banta ke ketin ublai. Te kila im bat kin ya sensar baru Kris 1000. Kita ngilak bensyam jing penpau arpo ketkot kebesaw don rio. Kane kalong ke khubor balang kotong. Tahadin ki 1000 kejing sensar Kris utrai Jesu un IT ya kejing sensar bat ya ki hima ha ublai uba ukpa baru Jesu un yalam ya ki bahok baro syakata ka bam jukut ka bangi khot ke eternity. Hakaba ki ru bahakmat kam syam layoi kashkor kam syam layok sngow. Bat kim syam lamiru hagadonut ubriu. Kilong kita kan ki ya kiba ublay ulabu ulpa ya kita kiba yo. Nengkong korin arkanda. Anda komta long kebakut. Anda ujisu un IT ya kehima ha ublay uba ukpa. Anda ula pendam no ya kejing sensar barok. Kabamut
kajing sensyar ka ba hang ne hapur thai. La un shem kongorin khatsan khot ka ba arsaw hadu ar riu. Ublay dagam ta ka burom ko changu. Amen.